Ngiyabingelela enkundleni yesintu samahlabezulu. Igama lami nguMartin Mlilo. Namhlanje mfisa ukuthi ke sichaze nje kancane ngolwazi lomdabuko. Sizoqala ngokuchaza igama elithi isimbo. Yini isimbo? Ngalesi sigaba isimbo sizochaza esiyinhlawulo ebizwa inyanga ngaphambi kokuthi iqale ukwelapha umuntu. Ngaphambi kokuthi inyanga iqale ukuphathaphatha umuntu kule nhlawulo ebizwa inyanga, ngaphambi kokuthi egebha imithi azoyisebenzisa, leyo nhlawulo ibizwa kuthiwa isimbo. Yebo kambe sikhona isimbo esisetshenziswa ukugebha, kodwa kwanamhlanje sichaza le esiyinhlawulo ebizwa inyanga. Asiqhubeke sichaza ukuthi yini iyika. Iyika isikhwama senyanga esiphathela imithi. Isikhwama senyanga esiphatha amathambo kunye lokunengi okwenyanga, leso sikhwama sibizwa kuthiwa iyika. Asiqhubeke futhi njalo sichaza ukuthi umuntu othwalela inyanga iyika. Umuntu othwalela inyanga isikhwama sayo ubizwa kuthiwa luhlaka. Uhlaka umuntu ophathela inyanga iyika okanye isikhwama senyanga. Asibonge imthwakazo omuhle. Sizobuya sihlangane futhi kuyonale inkundla lapho sebesikhumbuzana khona ukuthi thina singobani, lapho sikhumbuzana khona ngamasiko, ngemikhuba kunye nolimi lwethu.